Joto non lamsogo friends tinini informative update dok nagi nelinai je thangnayo apply khainai ro written exam ni bagui naisingjak ngui tongnai ro ni bagui notification dok tinini informative notification update dok sopaijak jeng bono nai thanglainai te private job naitugui tongnai ro ni bagui bo jeng bahaino bo nainai hingke te school admission ro ni bagui te walk in interview ro ni bagui omohaini update dok jeng kaisa kaisa ke nagi thangnai hingke nirok channel o ketal ko subscribe khaijai ko tong hangke subscribe khaijai tonolai omo channel kai channel triba job sengke all in one notification kaisa jagono video joto je informative update dok sopaimani no nirok nogui manai aini bagai channel bai jefon krwngdi tonglai te whatsapp group o join khaina di nironi bagai ka hamangnai notification maya fa nangui tongke whatsapp group o nirono share khaike niro notification mangani bagai hingke te je masa video no share khailai de je notification informative nirokni bagai togoi phaijak daily no maike je all in one notification je prono togoi phaige hingke phai sang tinini update no nagi nelenai High Court of Tripura Agartala notification written test for recruitment to the post of krwngdi Peon orderly for the establishment of the Tripura Judicial Academy Agartala, which was earlier scheduled on 12 January 2025 at Agartala in pursuance of the advertisement number 2023 date 01/11/2023 has been rescheduled on 30 March 2025 Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. Details are available in the official website of the High Court of Tripura. Hingke tabuk written test ni bagai group D Peon o thangnayo apply khainai 2023 rogo je thangnai notification ni advertisement 2025 ni November 1 tarigo notification okhormani bono apply khainai rok ni bagai bo postpone rok ongui paijak haike postpone mani je afro tongmani date exam cholenai maningge 12 tarik January go exam thai tongmani ge bo postpone khaike reschedule tabuk khlaijak 30 March 2025 ni রবিবার ni 11টা সময় ni siming ekta jora tabok semoi katal ke chengai rojak tewaisa date katal ke tikhlaigi rojak engke tabok ni rok exam rogui manai group D Peon ni bagai je Tripura High Court o apply khainai sikang thangnai ni na engke ni rok saimanoi saimia khopa nangui tong hangke ni rok video no ni rok ni friends no bo share khailai di rok je saimanai exam ro rogui kaham ke ngan bagai hingke tei channel bai bo je prono krwngdi tonglai di je prono informative update ni rok om haike na nugui tongani bagai ni rok apply khaifano ni rok nang sanai job ni apply khaifano ni rok jodi written exam ro ma sokliya saiman rokliya rok ngui thang hangke apply khaimani rok haino magnang thangnai haini bagai ni rok je prono om haike ei channel tripa jobs ni bukhak tei hingke je prono ni rok notification rok written exam ni admit card ni je kono notification all in one notification ei channel tripa jobs hingke haike rogu hingke ni rok je prono saiman di ei channel tripa jobs all in one notification je prono sarog apari the next update nalinai admission notification new admission produce a procedure is going to start off in Hambai English Medium Model School from 10 March 2025 for pre-primary, nursery, KG1, KG2 primary section 1 to 5, class 6 to 7, 8 and class 9 for the academic session 2025-26 according to vacancy and availabilities of seat. Admission form will be distributed from 10 March to 20 March 2025 and fill up from along with all essential documents will be collected from 11 March 2025 to 21st March 2025 from the official of the school. For the details, see school notice board on working days. Okay, school admission tabok solegui tongo Hambai English Medium Model School o jagago 10 tarik March ni siming pre-primary nursery KG 1 to
primary section 1 4 1 5 class 6 7 8 te class 9 omo 2025-26 ni bagai admission cholegai nabo najagai tongo seat rok buksa o jaga admission ni bagai inke apply khaigani admission ongani bagai application form rokbo nirokna horai manai 10 tarik march ni siming 20 tarik march jora admission khlai manai form fill up rok khlaigani bagai nirokni document rok tei admission ni application form rok 11 march ni siming 21 tarik march jora official tabo office ni je school o tongmani go nirok submit rok khlai manai ke je o jaga go admission nagani hingwa sogui tongnai rok ni student rok srai rok no khailagai ni hingwa sogui tongnai rok ken rok saimandi omono video no je masa share khailagi next nailai Neepco ni bukhak teke amongke notification NTPC Northeastern Electric Power Corporation Limited advertisement for apprenticeship training for the year 2024-25 o jaga go nirok apprentice khlai manai training ni bagai tabuk tilangjagai tongo graduate khlaijak ngai tongnai rok khlai manai post ni bumang graduate apprentice o jaga qualification BE khlaijak ngai tongnai rok tabuk degree engineering khlaijak ngai tongnai rok nge khlai manai 1 bochor ni bagai vacancy seat tongnai 54 monthly stipend 18,000 per month salary a technician apprentice go post ni go diploma engineering khlaijak ngai tongnai rok khlai manai a technology khlaijak ngai tongnai rok bo khlai manai 1 bochor ni bagai apprentice training cholenai total vacancy seat 34 jona stipend per month 15,000 ke rojanai 3 number ongka graduate or equivalent general stream BA BSc BCom khlaijak ngai tongnai rok ke omono khlai manai 1 bochor ni bagai o jaga o joto khlai manai amongka general stream ni bagai total vacancy tongnai 27 seat jona te stipend per month 15,000 ke rojanai te amongke ITI rok ni bagai 4 number o ITI apprentice electrician lineman plumber fitter omo rok ke khlai manai je ITI ni course ni roni khlaijak omo haini tongha ke certificate tongke omono khlai manai ITI trade ni bagai total vacancy seat 20 jona per month salary haike ba stipend 14,877 ke rojanai total seat 135 jona vacancy total seat tongo details ke siwani bagai nironi eligible criteria no saimanai details ke naya ni bagai ke website obe visit khlai manai te nirokno single notification ke bo nirokno olo sawi ronai hai ke ba nirok o video ni bisingtwi tabok nirok saiman ke ba te alada ke snagani nangya pa khanai nirok jodi comment khaigi sahangke notification single ke roi ronai ke website o visit khaigani bagai Neepco ni website obe nirok search khaigi nailai hai ke joto notification tabo clear ke nagi manai omono apply khaigani bagai 6 tarik march 2025 ni siming sarogoi rojak apply khaigani bagai get padite next nalinai private job je naitogoi tongnai agartala area rogo omongke brongni bagai nironi bagai we are hiring office name nge office ni bumang royal associate department ungkha college collection field executive department post ni bumang ke collection field executive post o khlai manai location Tripura o je kono jaga thayen Tripura ni mane je kono jaga go khlaijak nai amhaini go angai manai qualification high secondary level ni pass khlaijak hai ke ba graduate khlaijak ngai tongnai ro khlai manai experience tongoi tongke khlai manai te experience sara fresher candidate rok bo khlai manai apply khaigani bagai interest tongnai ro contact khlaidi mobile number rojak tongmani bo 8259084889 o contact khlaidi te next nalinai kormi chai agartala restaurant er jonno service waiter er কাজ করার লোক প্রয়োজন ছেলে বা মেয়ে আগরতলা রেস্টুরেন্ট ও samang khaigani bagai service boy te waiter obo khlaimanai chala te buri samungo khlaimanai
khayan interest tongnai rok contact khlaidi 9863492931 o number o krwngdi. The next কর্মখালী আগরতলার একটি ডিস্ট্রিবিউশন হাউস এর জন্য বিসিএ জানা এবং টেলি জানা 2 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অনূর্ধ্ব 28 বছরের মধ্যে গ্রাজুয়েট এবং ন্যূনতম মাধ্যমিক পাস অনূর্ধ্ব 22 বছরের মধ্যে ছেলে চাই আগরতলা কাইসানা ডিস্ট্রিবিউশন হাউস ও খাইগানি বাগै কম্পিউটার ডিসিএ ni training rojak ni certificate tongui tongha ayekeba teli ni knowledge tongui tongha angke klaimanai 2 বছর ni experience tongui tongke 28 বছর ni boyos 28 বছর ni bisingo boyos tongani nangnai angui tongha angke hake klaimanai qualification graduate angui bo klaimanai tei madhyamik pass angui tongke bo klaimanai 22 বছর ni bisingo je kono madhyamik pass khlaijak angha angke 22 বছর ni bisingo bo klaimanai je amon in jaga thaingkha Partha Sarathi Saha Bomang Bono contact khlaidi nirok khayani bagai tongke interest tongke 70055969850 contact khlaidi. The next nalinai vacancy requires sales associate for a branded showroom. Candidates should be graduate and presentable male female. Associate nigo khlaimanai kaisa branded showroom o sales nigo khlaimane amongke je sales nigo interest tongnai ro khlaidi je showroom nigo nai branded showroom ri phalmani rogo contact khlaidi nironi chalabori rok ke khlaimanai graduate sojon ngi tong hangke contact khlaidi 9612380303 o contact khlaidi te kaisa angke 9612247520 o contact khlaidi ingke tini update amosengna engke job vacancy katal tabok sokpaijak je cholegoi tongmani rokno to nirokno notification che sokpaipurano roi rogo ingke nirok daily na update video no jeborno nailidi CFEF assistant commandant post ni BSF CISF CRPF o maheroni go kabangma CFEF ni bokak tabu hayekeba UPSC ni bokak teike CFEF tilangjagoi tongo nirok apply khaigani bagai video ni description o link rogo nugui manai hake apply khlaidi je interest tonai rok qualification graduation simple graduation ngi tongnai rok klaimanai te je kono notification naigani bagai video description o check khailedi joto details kini rok nogani bagai application form hayakeba notification apply link joto kishu this video description o nini rok check khaigani di nogui manai je kono chakri ni tal notification update notification ge video description o ge video ni jema sak share khaili di amai ke support ogoi tonai di tei katal kongke amai ke ne nirok soya ge je pobro na naigi tonai di je written exam rok ni bagai naisingoi tongnai rok competitive exam ni bagai saimani je boro tongani bagai channel bai je boro krwngdi tonai di jotona hambai.